Hei kat content chung changa hianin universe lamte ngaran tile to 90 zia chan tuntum chu asan pa hetia script phan siam lew lovin tien kan soi deuh thok thok nga wain march ni som thum le pakhat sang ni le som ni le paruk thleng hianin khovel pon lama outer space le kan chena galaxy chung changa shim to hianin thu thar engemaw han ngai thak tur hriat tur om nual maya chuan apoi mo bera ka hriata chuan ARTEMIS II MISSION hi NASA chuanin kumsom ngan hnuah a voi khatna tan thla mihring atir le dona ARTEMIS II chu naktu April ni khat achuk man turin in puwa chana tuna hina kalpui me kani ti chuan henga te hian emission a hianin astronaut pali Reid Wiesmarte Glover Victor Glover te Christina Koch chantia Kochi meichia nia le Jeremy Hansen Canadian te an kaldona thla an hel kwal nuwa nisom nuwa ni mo nisom nuwa le anon kir le don ni chuan Kennedy Space Center Florida USA tangin an kap chuak don ni chuan khovela rocket chak berpol Space Launch System SLS antia manani dona achunga hian astronaut pali chu Orient Spacecraft chunga hian an chuang dona ni mo alien vak loin ka hria tuntuma mi hi chuan amaro chu tuntuma in ka chuna hi thla khan zuk rap kher don lo ni chu an hel don ten hei alema ka ti lang nang hen mo tlanung lam te pon zuk mu thar de an zuk mu thei don ani chu far side of the moon an tia hei khovel le tlamma lam chau hi kan mu thin ta a hel kan an ti tak na nga hei thala ka te chon mo ma se tun tuma chan tlanung lam po kha an hotel thei don ani ti chon NASA hianin an YouTube channel NASA TV alive in an ti chuak dona India ramatang chuan April ni jingdar thum le mini somale palivela an ti thung dona an thei don thunga chuan astronaut te jinga hian Christina Koch chi thlahel kwal thei meichia masaber ani dona record ani chumo lo chin chero azir lai tan fei chuan Christina Koch chi thlahel kwal thei meichia masaber ani dona ni chuan heta hianin Reid Wiesman hi commander ani dona ani hi US Navy a pilot na thok thina kum sangni le sompali khan International Space Station a niza le somruk le pangalom to bokani chuan Victor Glover hi commander pui tu turani dona chuan ani hi African American hetiang hanti zinga African American masaber ani don boka chuan NASA in SpaceX crew one mission an nei tum khan ani Victor hi lo thok chok to bokani chuan Christina Koch chi mission specialist anti deuh kherani thlona chung an kalna tur science lam thila in bua seina le thil hanzir sian vel na kha thok dona Christina hian mai chazinga kan sei tangkhan space a hun mang reiber ni zathum som ni le pariat record alo siam to kan sei khan hel thla hel zinga chan mai sia masaber ani dona ni John Jeremy Hansen hi mission specialist thawani ani hi Canadian Space Agency CSA ayo kalania thlona chunga na hrang le science experiment te apui ve bukanga thlatnaya kaltur non American masaber kan ti to khamo heti mi NASA chonin the crew of ARTEMIS II tina kauhloma kumsamngan nuwa mihring in thla kanan tlawhlehna tura mahruai tu tur te ni
ARTEMIS mission bo sainan hian US na ARTEMIS II mission bo sainan hian NASA le tho pui te hian kum som chuang zet hunan no manga chuan lotling da kalpui nei thainan malak na nei in bo saina hi a hau tak khop maya an saidan chuan Orient Spacecraft le SLS rocket siamnan hian kum sang ni le som pakhat atang khan buran lo tan ni chuan sang ni le som ni le pathuma khan an sawa kum sang ni le som pakhat vela tang khan NASA le European Space Agency ten an thok tana mi pali le na tur le ni thum chung a thla thleng tura boruak le nisatak himna hei nisatak laka himna thatok siam chuanan hun hi an mang rei hle ni chuan kan soitang khan tuna mi khowela rocket chakber space launch system mantia SLS po hi kum sang ni le som pakhat atang khan siam thana ni a lotling takin November sang ni le som ni le pahnia ARTEMIS I mission tel lo khan an lo kap chok to ni chun astronaut pali te hi kum sang ni le som ni le pathum April thla khan thlanan nia kum ni chung training na satakan neya tuinhuaya Orient capsule chunga an che dan turte emergency a tuipui chunga an tlak thla khuna an lo chhuwa dan turte recovery training tuinhuaya an sirna sa hle ni thla chung chang le lung hei thla leilunga lung khriat nan thla ne na inang de mun sang sanga zirna ten nei ni chuan spacecraft khaldan le thil fel lo om thut khuna machon dan na simulation magin ni tin deuh thon sir bok thina ni ARTEMIS II ma hian ARTEMIS I November sang ni le som ni le pani khan an local pui masa hemisona hian mission telavin Orient capsule khan thla a han hel kuala heta tanga thil an zir chua te hi ARTEMIS II mission an kalma man ropoi mo berani thil lo han khat ARTEMIS I an hel na kamo experience thata ka ni tina nei su chuan tharukal ta tang khan Kennedy Space Center a rocket le spacecraft hi an la khoma an trana ni mo a thon ha kha chuan karmasa khan dry dress rehearsal an neya dry dress rehearsal an neya heta hian astronaut na chuanin an tho chu ma chi an tho chu ma chi huna an che dan turang chen hun an mang vel chinani ti chon hemison hian in billion li point pani India poisa cheng vai bel chia nuai chuang zet an seng saudon ani ARTEMIS II hian in thla hi kileto beng cheng long chu ARTEMIS II hian thla hi a hnung lam far side kan ti thlengin a hel dona kan seng khan helai mudan turi mission te tan son in thil thar hlak ani don ni thla hnung lam atanga kan chena lei lo lang chuat lei alo lang chuak vut mai thlak fia tak hei 4K 8K resolution anon thon dona hei hi kum somnga liamta Apollo hun lai thlak a hin a fia zok dei dona ni ena sak om to khom mai tlanung lam hi thlama lam kan mu thin ai khanin a let tam takin hei a khuar nem zoka khuar atam zoka antia son Orient capsule hianin a nei deu bera avan nei lai ber khan chuan heng lai khur te hi chiang takin thlaron la don emo ena chakum to khop mai chuan Orient capsule kan ti hi he spacecraft fi smart deuh mai ni a chuan boruak thlichia le near tanga radiation lo chuak laka astronaut te aventina wangin safe room thata kania chuan tun ma radio wave manga thlak anon thon thin khachu amuang deuh hleka ARTEMIS II a hi chuanin laser mangin data ron thon to dona hei wang hianin video fia tak tak high definition kha khovel hianin direct in kan hmu thei to don tina ni
mi palitan ni som chung boruak oxygen le tui thiang lim pereng thei tur khopa khol chang kang an mang bokani he thila hian chon achung te pohin en ver hrim ta la achung fi chom pakhat vela hlai nia car lian deuh SUV chungang vela ni ome mase astronaut pali te chu ni som chung he mun sim ta hian anom doni ni som chung vel pali anom chu ani nom ve mai thaini hei SUV chung han an songula mi pali vel mo ni som chung han om turang khana in chan tawula chon thunna pali oma hei hi thlo chu lai le leilama lo let le leilama lo let le la ya an himna tura siamania a thutna hi a thle thei bokani hei space an lu huna zero gravity huna chuan he mun hi an mutna le an chet vel na ber tur to meng chu tun mang khanin switch le button tam deuh mai kha om to lawa ei man chan me tur button ang chi te koi thlep koi chho ti vela tam thinem kha iPad ang deuh touch screen le screen lian tak tak pathum chau om to dona hei hian thlone en kola ti ol sam don boka ngai ani chon thlan pan chung hian an taksa achuang ate khamo astronaut te khan chaklo nan an chaklo pa lo nan exercise an lak angaya so ma chon man ro te tak te compact exercise device an da bokani ti chon kan soita kan an thlo chu hun hi keni anga chon April ni nga ni jingdar thum le nga li vela kan en thei tur anga ila he thilen tur hanin NASA live stream YouTube a NASA TV mo NASA live tin ni sar sanga mun thang atangin siang takin a en thei karing chon rocket chu ma dar kar khat vel tangin in pu achana atui thun te astronaut te lu dan te zong kha anon ti chuak vek don ni chon Florida Kennedy Space Center Launch Complex 39B atangin an kap chuak dona hei hi chanchin hlimom takani don ani chon kan soita kang khan ARTEMIS II kal tur astronaut pali zinga mi pathum hi space an no kal to chon pakhat chaw hi avoi khan na tur ani kan soita khan Red Westman commander ber hi kumsang ni som pali khan International Space Station a niza somruk le panga se talom to kan ti kha chon space a hian avoi ni chok to bokani mo Victor Glover pilot hi sang hi som ni le ni khan SpaceX Crew 1 mission a atel kan ti kha tharuk se ta hanom to ta khanin chon Christina Cox si ani hi ming thang kan ti kha mai chajinga space a umrei ber record alo siam to a chon Jeremy Hansen hi ani hi voi khana tur ani dona Canada sipayania training chu kum tam tak alo nei to na ma se space a hian ala thlok chuang ngai lo ni chuan he mission a hian Jeremy Hansen hi avoi khatna first time kan minister MLA te assembly tongkam takin first timer ani wangin aphur hliang ti riat maya achan chu thnung lam han kalvela thlan la kha ke pohin ka cha kani neng poni sel kan soita khan hei hi kumsom ngan nuwa thalama khananin ka chuale na tura voi khatna nia achan chin te po engmo update turte han riat bel turte omani chuan content pa ngai dawin script uluk dawa siamin rantile te po katum donia poni se ni som pakhat vel chung chu han ngak photila ta hen enge thil thar enge thlachung sa kan riat bel tur ti te alo mai thaya omani chuan content karon siam le donia